PRDT bozo sechun paten anavyo vinlana chalahi na metamask na password to na paraphrase chu pateta na chikoi to mangain na chu emta na hi pangale chun nalole na man sa la chun sunga na sumhana ne sets na kuizo si chamang di chu pin number dan tele ani langa chil ni lai choi omin na home browser chi ki omin na setting omin na jalala hi setting anu lu ngai anui pena na setting a indun lang selai setting na selai indun lang setting anu lu zauting le selaya security and privacy kiti na selai mana hi na paraphrase to na password khialte na la indun lang selai anu lu zauting le selai new min na toi adang min ma selai chungai reveal secret recovery phrase kiti to na chahi na paraphrase na la to ding hin bala nu ya pa hi na password chu nai na ti khel no ma la na khialte na tun paraphrase obo ma sautin na chi bo ma sautin cycle loading ban get started na me ding chu ting le chite ni la hi anui pa na can help you di chi men lang chini me zo pa continue bolin lang continue na bo zo ting le chite ni la hi your being scam kiti pa na chi pa me kit lang chini me zo le continue kiti di na continue na bo sai le beta la hi continue na bo sai le enter password kiti di na achina password zin lang chi hi chila ka hi piam dark screen record ba dark screen am ja chukin image cha kan ve sa hin na china bo zo ting le na password zin lang password na ji zo ting la hi keep your srp safe kiti na chai hold to reveal kiti na chila hold to reveal kiti sam kana me dan ngai na second 5 ta me dan le chun ita nan me dan me zo pa le na recovery phrase sui ta hong ki modi ta ita hong ki modi ya chila word hong ki ji den chila ya chu copy bo na kharum ne na copy na ki bolding na diary hamai lo le ne na thi khana na chi kui tup ngai ri banting le dai copy na bola note sam khat pyam kana jong save na ki bo the na chu khonunga na account man lo na di he ban la password na khel no ma le password na khel no ma le chun chila anu ya pa na chi ka sai hin na chila hanga lu do tin khat ve lu na lu le chun change password ki ti di ta na lai kya screen na black jing dan ama sa pena na current password na ji ding abanting le na password tha pa na ji di te na he